It's a great honor and a pleasure to have Marcos Rossi here with me from Brazil. He's an inspiration. He's a miracle, a person who is doing incredible things. Marcos, thank you so much for joining me for this special video. Thank you, brother. Tell our audience more about you and how you overcame all these limitations, and you are now driving a car, doing all these things. Yes. Tell us more. I was born like this, without arms and legs, in Brazil, and the medicals gave me 30 years of life, just that. But I never let this physical limitation stop me to dreaming and achieving my dreams. So today I'm an international speaker, I'm a lawyer, I'm a surfer, I'm a scuba diver, I play drums on the carnival, I'm a DJ in a nightclub. Yes, I do this. I am a singer, I have 2 kids, a beautiful wife, I have a full life. I don't have nothing and I do everything. And most of people have everything and choose don't do nothing. Because being happy is a decision, not a condition. And you can do anything. To, kar mislite, to, kar čutite, to, kar ste, to privlačite v svoje življenje. Vi ste kreatorji svoje usode, vi ste kreatorji svoje resničnosti in svojega življenja. Če sedaj niste zadovoljni s svojim življenjem, se nehajte zgovarjati, nehajte igrati vlogo žrtve, nehajte kazati s prstom vse povsod, temveč sprejmite odgovornost za svoje življenje in načrtno uporabite zakon privlačnosti, da manifestirate v svoje življenje to, kar bi radi. Vabim vas na brezplačno 7-dnevno delavnico, kjer boste spoznali skrivnost zakona privlačnosti. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in z zakonom privlačnosti se ukvarjam zadnjih 15+ let in meni so te tehnike spremenile življenje. Spoznal sem večino ljudi, ki so nastopali v filmu Skrivnost The Secret. Preučil sem različne tehnike NLP-ja, hipnoze, coachinga, Silva metode in tako naprej in združil vse skupaj v sklop praktičnih tehnik za manifestacijo. Če bi radi te tehnike spoznali povsem brezplačno, v tem 7-dnevnem izzivu, klikajte na link spodaj, prijavite se, udeležba je povsem brezplačna in naučite se uporabljati zakon privlačnosti oziroma moč svojih misli načrtno. Skrivnost tega, da privlačite v svoje življenje to, kar bi radi, je, da znate načrtno uporabljati svoj um. Pridružite se mi na tej delavnici in spoznajte moč zakona privlačnosti v akciji.